Jawono mwata Getembe ntayalende elinde muri omumanyi ko bangabona mokondika. Bono nekwa nerenjibwe ko monyene We have many challenges. Let us not pretend. We have serious challenges. We can very easily be tempted to against each other. We start beating each other, to be divided and to mess ourselves up and destroy our country. I want to ask you, my fellow citizens, tafadhali nawaomba tusipoteze imani. Let us not lose hope in our country. Tukae na imani. We are a country that is built on resilience. Hizi shida zote tuko nazo hapa, tushikane sisi wote. Siku hiyo ikifika tutavuka hiyo daraja na tutaenda mbele. Mungu atatusaidia tu fix hiyo maneno, hii nchi yetu iwe sawa sawa. Na mama nyete nje hiyo na aitu mirimo ya serikali ngaro jangarutie ga utinisa atinga susule ga ziga miaka 10 karaira na bande mbajite bare serikali barororo mbabugate litengoli yabo bakolema so tokarora tigatokire ndoja gutamerwa ngani ntwaji ko disturb wese bakolema litengoli yabo njenga genda gukora mirimo aso mwaka yo mo etire kuri umwaka uria abantu baminto tigamba tebye kene tinana korora korunyiburwa buna abantu bakotomera ji message bakotomera mangana aba pastor bakotomera ji sermon ne bungo abandi bakorecord ebintu ebintu ebyonzi bye bintu narigirio monto consultant to komba itoje korozi Getembe.